Tangira aha program y'obuhingi n'oburisa omuhereza ndi Ivan Tsime erizoba ryo mu Rubugongi omuri Shema district kandi natayira mpurirwe Francis ogu no murisa wente nakora semiziro grazing ziryo mucuju kuka kandi nazihikazi shohora zirira na heru hazambwenu ogu nawe still akaba ari umushomesa wa secondary yija yahumara konka kutakatanche program kunaninganiraho nawe yagira ngo umushara gugo kubanza akagura ente emwe yatandikire nayo entejo akajugura emitwaro 30 ubwo umwaka ukagura yo gwari kumurwenda 9 mbwenu kurugobwa tire nari sente ente ezimuhira mate zikamuhentasya zikagarika zikamubisaho wena neka yeye noreba ngwe mboze John Impango n'indungi yo kustama kandi okahurikiza ni okagera ekiwihamu kuwa kubanonda kuri sente ezamate nyenda kumanyisa ngo program yitweji netshibwaho banywani bitu aba Champurisa International Limited abantu bakora ekirungo echa Hendrix Concentrates oryo muri sawe nkoko oryo muri sawe mponu reba ngo waronda Hendrix Concentrates obase kutunga amatungo garungi enkoko naza kwamahuru marungi emponu naza gumoka niyo waba noguza oyihe mu cyango omuhereza and Ivan Tsime reka tutambure na Francis atworeke emboziye yo kuri sente niwe okagera ekiwihamu. Purirwa Francis akazarwa omukaya barisa ababenu bakunda kuri sembuzi kandi kuri sembuzi nuko kwa mushomise kuyamazire kushoma we yasharamu yatandika kuri sente reka atshobore okuyatandikire kunagire kuzarwa omukayitu nashanga abazire banje bakaba ari abahinji kandi bari abarisa konka barisa bembuzi ezabire zibayamba tuhira mu school fees hati nyo kunashomere kunahereze primary kunazo mu secondary nareba ngo inshemerire kuba ninkiza ecyabazire banje ba bintu bakora bampiro bwegeze bakantu arambara high school narugayo nazanya kasora school narugayo nazo mu NTC kakuba masindi so akasente kanje ko kubanza nakakwata kagura ente kandi ente yamate none atandikire entyo kandi omwanya gutwabire twine kaba gutako kwemarira konka nareba ngo okuzihingira obunyansi nikibasa kwija kugira okukirankore so nkwe natandikire entyo. Francis ahabo kugira ngo byona abikozere ari umushomesa na hawara bashomesa bagenzi be kureba ngo bakora namani bareke kurebera aha mashara gonga mbeno kurgenyi mukano makuri sente nkaba nimanya kurisa embuzi dero nija nazo munte kandi ndiyo mushomesa wa secondary habwirobwe mbwenaho ecyanyambire munonga obunyanso bwingi nkaba mbusharura omumbuga yishomero abashomesa bagenzi banje bagumana bandebera okutangara konkanya wamuherwa byona ni hamu ekintu kirungi ecyabasize kumpsya ahina ayimwanshangisa nko kundabe nimbagambira ukatandikana nte kidi waguzire kiri breed ki katandikana nente ya cross ya kabiri inarisizeho kumaraho nkameza abiri omwaka gwa 19 konka kuza kusimtwaro 30 eyo bwirobwe teranyanguhiri abo konka banindisa hone nkoko nkaba nindisa ntama nkaba nindisa omme ebyo byona nibyo nagurize kubasa kwihamu ente emwejo einaguzire nkatandikisa emitwaro 30 konka bujya nkani kigaburire binyansi bintu kuyayishomero ebisho bintu kuyayishomero ibintu kuyaha kantini yakijane kamwa ya zarta munana hata ono honihire okutandika kukunda mate nano kukunda ente kandi yazare nyene rukumurwenda 9 chendio kano kamarta munana kabani kamarta munana konka message ri ahabo kugire kinagirisa kinajongerero
mbwenu shi entezi Francis nozirisa ki kandi ozireberera rota? Kumanaginga ente kuriyo mbichweka maybe nka bishatu. Ekyokubanza ni feeding, okurisa, wagirisa ota, wagirisa ki. Nko kumwareba nyowe ngine emisiri y'ebinyansi nkazihingira ebinyansi, embubo nkija nayambwa aba SNV bampereza ebinyansi ebyomutindo murungi. Hati ente ko kubogirisize ebinyansi birungi neba nekura kurungi kandi kuhereza amate marungi. Ekyakabiri oburaro bwayo neshemeye kuba nerara ahantu ari ahayonjo hatakugikwatisa mwondo mwingi mbwenu nayo ekahurira negubwa kubi. Hariho eki bakweta cow comfort. Cow comfort ente kuyaba eri omu mwanya gwayo nehura neyekunda nanga noreba ngu tekwekunda. Then ekyakashatu omukureberera nozozya omu bwire bwazo, nozihereza amaizi n'amaizi gazo. So ebi byona nyowe nkabiteraho buryo habwokuba amaizi nyina amaizi aga Gravity, nyina amaizi aga National Water, nyina amaizi aga Rain Water Harvest. Mbwenu ente zanje niziba ziine amaizi gakumara kandi gamayonjo. Kandi n'abakozi abinkuba nyine nibaba nibakunda omurimo gwabo habwokuba nimbareberera gye, nimbashashura gye, n'ente nabo nibanywa amate gayo, nibamanya ngu amate gayo gabonire. Mbwenu nawe yari amurimo gwe nahurira agukunzire nanye nshoboza ente nungi. Francis omukurisa nakora umuringo gwa Same-Zero Grazing, ekiri kumanyisa ngu ente ze nezirira heru kandi agumizamu azirisiza no mu kiju. Ekyandetire kuza Same-Zero Grazing ninyoreka ngu omuntu nobu wakuboine omwanya muke nobasa kurisizaho ente zawe leero zikuhereza eki orikwenda. Ahabwokuba nk'oku wareba ente ezi hati zinyine enamba enyingi yona nkagiguriza school fees. Nikyo nagizire ngu hati obu nahumwire kantandikeho section ey'okugomora ya bull fattening. Leero kindetere kugira ngu ezi nagume nahata kurya nintamu ez'akasente kakye nziteraho obunyansi obu nahingire. Hati oshanga ngu omwanya gw'okurisa ente katugire 5 hati nyine capacity y'okurisa ente 20 habwokuba nimba ninziteraho ebinyansi ebihingire ebyokwongesereza. So mbwenu ezi nikyo warebera kuzikwija zizaha zirya zikamirwaho then omwazo zigaruka. Aho wareba omu ife akabe nahariraho ente nk'5 konka hati nintaho ente nk'15. Mbwenu egyo niyo strategy eyanterire kugira ngu nkorese Same-Zero Grazing. Mukureba kwa Same-Zero Grazing yeta omuntu Same-Zero Grazing teyangwi konka nk'okwense turwamu tari omurimo gwangwi habwokuba hino ine zero grazing ya 100% konka nyowe kugira ngu nizigenda zizaho ziryayo buzaryayo omwishwa zigaruka zongesereza. Nyowe ndeba yanyanguhira kukira eyo kuzituza aha eshaha yona. kuzokutambura zazo ko umuti zikwenkengoha aho tokuteganisa ubwami bazinaki nizitambura munonga konka nihihi ako umwanya guzikwija zikaturaho na famu almost biconnectingire hamwe. So nihihi mbwene ngoha tinkukira kugera kizibu cyamani kandi kugira ngo ziryo mwanya gukomere kandi ugukwireje kandi ugwina obunyanso ubuhingire nyoni ndeba ntine kizibu cyango cyengo kuzukurugo mu farm nazihereza moras hamwe na chachu kandi agumizamu azihereza na he omubwire bw'cyanda ubuha kuba hatariho obunyanso bwingi. Aha binyansi mbenu ka hato kumwijo mu bwiro bw'cyanda ninkira kuba ninzongeramo shukaruguru morasi eyamba kugira ngo obunyansi nububa bwatandika kwoma mbwenu nagitera morasi babwanura kandi hamwe n'ebirisa ebya morasi kandi nobundi nziguriraho ka chachu maize bran nayo nguma ninzitambikiramu nazo
zongesereza ha bunyansi kandi ikindi ubundi ninza town turi hihi nyaye ibishu by'ebitoke nabyo mbiziteramu mbwenu ngumana ingenderaho igihe yinkoreye no gihabwira ate eje ninji sharuro mu bwiro bw'enjura abo kuba ebyansi obone babiri bingi kandi ninsharura kureba ngo etaka kuzire munonga rero ngireta ngita omukishu eke kiwareba noreba kucine emyanya yo kurabya mwemho kugira ngo etaka humba rero nguma ninzigihereza omucanda nicyo rukurebere dramwezi omucanda hato munyansi kubucendera ntematema hejo njwanze mu ebinyansi bibisi njwanze ya morasi hatumba nasha nko wakora silage hatente zanje omucanda oshanga zitine nshonga kandi namatagi nkama gatakucendera. Francis Ainomushaho urukora gurente otireho no kumuhereza obuhabuzi. Basically okujema government kashanke nke tataho mukono gw'amani mbwene nyina omushaho onkoresa privately nkamushashura so na gente zanje azijema mbene mbaza amazina gakuba nakoresa tinkukira gafaho konka nanombazo gunkogesa nwakugumpa namwe nkahati ninyogesa dio deep rero tuguma ntushashurana kandi nimba nimshashura esente zindi kuba ninyiho mumati so ukufuna munendwara umuterera cy'abantu kundi kufuna munendwara niwari kuja abantu bakikora rero nja mushashura ni kusima orunanya program y'obuhinje n'oburisa nyine mpurirwe Francis turiyo muri Bugonji Shema district kandi turiyo ntuganira aha kuri sente yatoreka ngo kutandika mpora n'ikirungi mbweno takatina kwa kubotine capital ni wono basa kutandika mpora uhike aho rukuza Hendrix Concentrates eki ni kirungo ekirukorwa abacampurisa International Limited aze kirungo eki nikikora abarisa benkoko hamwe n'abarisa bempunu mbwenu kuwa koba uriyo murisa wenkoko ningo murisa wempunu hikiraba Hendrix Concentrates hikiraba Champurisa International bakwe Hendrix Concentrates rero obase kurisa kurungi amatungo ago niwe otunje amagoba na nyenda tuhumureho tuzagaruka turukweyongeza Francis ari tushobora byinji ahabikwaterine no kurisa ente otakarugaho. Francis na risente za Cross Frisian konka ombwire buce na indangwa risente za Jesse kwenda ngo atunje amate minji. Atento ine breed nyine Cross za Frisian nabwo ikizo wakunzira nizo nakunzira kugira ngo nkashanga nizhamate minji kandi na nabarisa baye batandikira ubwirobwe obuna atandika kurisa nizo bayembarisa mbwe ntoni hirembo bwejo so nkagumani ni taking up ntiyo mpora konka hati nyina amasiko kugira ngo obutukurebera obutworekerera kuzo mucyavari edition nintekateka kwija kuzihindura kuzo mu jaze akwa jaze nentenche neryo bunyansi buke kandi kwereza amate agakwasire abuja ntorekerera kuja kuzo mu yogurt ndobwire wo misho tanke yogurt umwire wo misho nintekateka kuja kutandika yogurt yabo maranga kwa government aba vari addition kandi ko kuna kugambira kugira ngo naro itayaringere korgo mu korra government kandi naherize kuhera abana banje school fees mbwe ninza kutandikaho factory aha eyo kumane kora yogurt abo kugira ngo nimba ndi aha ahaka kandi nyine ho cyo gukoraho no kutayizeka yanje atunuka mama tega kwingana cyo hati ko mwareba kiriye cyanda kandi ne nambaye mwareba yente abo kugira ngo school fees yaberere kazitwara hati ni nkamenti 3 kandi ni nyamurita 20 omukashesha rero omwabazyo
nyihamurita 15 mbwenu total day correction rita 35 twara dairy no guzada ninguza dairy abo kuba nho twine ikigombe cy'abeterine ayitkurunda ndamategitu tuguzota arita bei y'amatekanga yagumane shuma konka mbwenu umuntu beite kushana aro bakutwara shanju ubundi 8 ubundi 10 nambwenu keji period abo jangu tubeto yo mchanda batwire shiringi 10 na nshanju konka mbwenu ati nyoni impereza private buyer ahabo kugira ngo twine challenge y'abakozi ubundi abakozi mu farm tubakugikora kujimara mbwene section yo kugemura ejo nkareto mujemu we nagiye hayi kamero atuburuta na nsharaho sente za kunsharaho ne nanyampereza zasigaraho kandi none ndete nchine mbuzu bawo kuba tishkunteganiza abakozi mbagumamba kore imirimo endijo ubundi zina kutira mu repair y'akagare nari pichi ndeba na savinga nawe muherezo murumo nko mwana mutabi ngo banyenda be yombeke mbone icurine kutuma yisumurisa wamate takabura katari takubasa kubura katari abo kuba abadari no bagenda abo gukora mu products zindi nka yogurt nebindi kandi twine na hotels mu locality nko mtawuni nabone bijana bagenda kandi twine mu amashomero nagara abo abantu bagenda twine amajenyi patizi twine bivuro kandi nanubundi ahaka ushanga umuntu nanda kugura amate abo umwana we urukuba nanda kurege so mbweni ngamate ni ko mu ngamba yarigenda nshuwa diro muburize bimwe ahabizubu ibyabugine omukuri sente z'amate kandi okunukwe agarikiremo challenge of course nka like any other business tizikaburamu mbwenu nka ubundi ente kwe kurwara hato shangente yita sente nyingi hato shangente yabera miliyoni 3 zona zafa yitwe ngo icya kabiri challenge ndijo niyeje inagambire beyi ukugumane nehinda gutuka kandi ndijo challenge abashuma hatu bakabakari entenura we hanikiro mutuma akwana no manyango shayona abashuma nubijaba bagitwara so challenges nizezo konka mbwenu noguma no tambura nazo ni woteka hobwe kumbwawe umuringo gwawe challenge rukusinga yo ne yachi nendwara challenge rukusinga yo nendwara nana okuhinda gutuka kwebe yamate mbwena mate be yago ni nche mnonga atware barita yamizi ngunegura shiringi 12 de rukani ngo yamate negura 18 mbweno reba ngo cost of production is amate tuzakubenza neza mizi konka mbwene cyo no gumana cyo no genderamu konka ni challenge umuringo gwayo Francis n'ibintu ki ebyo kwenda korombwira bwo mumisho future plans nyini ibiri one ayamate ni nyenda kugera mu sections ibiri nyine mu section eyamate kukamamate nkaje muri dairy then nyine mu component ya kabiri kushubura heifers nkazaze enyena izangize na izarza nari zindagura heru still nkaro yaringira sem0 grazing yanje hati zikiba in calf yashanga yagira mu obusto bwa meza 5 mushanju nkaguza ejo ni project nungi kandi mba ninjikoraha abo kuba ebyo kugikoresa biro wachikoze rokare nachikozere ni ndeba nikigobaje munonga kandi akatare karo example yamagoba gace turi for example mbire mpereze kuba nyine hwenyena zanjibira nkagigura cyukiri aha murisa ninjireba ndeba breed yayo ngo ikiri najigure mtwaro 50 ihereze kucyuka just bwanyuma y'ameza 3 hati nyonze nagira isaha omwaka gumene chweka ibire yayemere abo kuriyaje abwa semzero abwa supplementary feeding yanje najiha mu miliyoni 2 nechweka
mbwenu tukurebaho naho ngo atarisi ko kuyamukositise naki ntagira akasigaraho then ndijo iyo nayo nkagigura ibire yakuzire nagigura miliyoni 1 nayo nagira amezi 5 nayo nagira miliyoni 2 network kunka nimba ngenderire breed rero ngireta ngiriza so icyo nikija kugira ngo ngija guma nkinkora cyo then section B ne ya buru fattening ninye kuguma ningura enemy rero ninzigomora rero ninziguza nangwambire nagambireho abana banje kugira ngo umwanya go kuziguza tuteho value addition tugiye mu field tujibage tugitwara akatare rero tuguze twekore bucha yitu kandi nacyo ndakikozireho abo kwa no shange ntobune wakube no guzo muri sa miliyoni 2 ukigiye bagera ubundi ushanga no ya mu esikurengaho so amagoba gakabenga twarwo mushubuzo waro hagati ni ogetwara future plan ya 3 neyo gukora maniwa nkuko wareba ente zine maniwa zina amashaminji zine byare bizur kuraraho so ni intekateka kuja gukora organic maniwa kujunda samasha nebyare byazo organic maniwa gukora liquid maniwa kurgo munkarizentegi nana ubushabwayo rero nkabasa gukora semisiri yanje nabako babampikira hibenda kugura bakagura uko nakikozise nicyo ndukurebera nimpinga entura ntamu organic maniwejo kandi nturoreba yaba inka mwarabaju kwa avoiding kuguma kintu kimwe kugira ngo nguma amatego nka ate nato muntura nato murutoke nato mwani kandi nindebe kintu cyo kinkorire na maniwejo nato mpunyasa bwanje cyanditera ku harvesting ebintu bingi kandi byo mutindo mu rwinji. Francis nagira ngo nteze mukorire byingi na munongo mu kushomesa abana be hamwe no kugura ebibanja. Mbwenente ente taro kitarmu abo kuba kuna abantine ente nintekateka nawo utakuza kwijaho konka ente eri musente ente eyorire kayanje amate nakushoborera ngo burizoba ninteko kutunga sente z'amate icya kabiri nakugambire ngo abana banje school fees entezi zishomisa abana banje akonya abana banje bona 5 bashomira private scheme kandi bona no graduates konkambire ninguze entezi n'amategazo rero tubasa kuhera abana abo babasa kutunga education kandi kindi ente enyambire kugura ebanje nguziritaka akwitaka twarebera wanshangaho eringi nerinye gurire erikene ryombagano gwatata so obunda bashomesa bukwe kwasanga itaka terukugurwa mbwena kaguma akishe ugere project yo rakoreho rire kuhereze okugura itaka erindi cyakashatu nyombekiremo obuturo bwanje akonyonka tandikiro munju y'ebinyansi narugamu nazo munju ya blocks narugamu hati nazo munju y'amatafari tunakugambira ngo ninje tamuyenga iri akasozi iriho compound iri kumara iriho sora iriho umeme iriho amizi ibi byona nente mbwene nente tekunaga. Francis nahawara bashomesa kuhindura ntekateka yabo ngo bareke kuzorora amisho mushara mbwene ubuhabuze ubundi kuhereza mwana wanje esra ninjiteka abashomesa ukanyo nakuja ngo ndiyo mushomesa abashomesa bo kwasa ngo government ne bashashura kubi nga mindset change muhindure bitekateko byanyu mubase kureba ngo mwatandika mpora kandi mwaye korakorana nkuko nabagambira abo kanye imyaka nshomise imyaka 30 konko imyaka 30 inshomise tinyine hindu kwefuza hona kandi na hati no bumpumwire nyoni ndeba ni shanko kiri yamurumo ako buri zoba nintunga income kurgo mateganje kuguze n'imizanje kandi nore ni nyamba na community mpu empishire hi ni impereza abantu emirumo
nyina abasigazi binkuhereza umurimo full time abantu babiri abantu bana binkoresa part time so mwene ureba ngo nanya aha community timba ferire busha so abashomesa batayi banje n'abandi bakozi ba government mugira akasente kake mukaplanningireje mukinvesting on projects kubasa kubahereza mu income ibarebere seka yanyu ibase kubasya ayi mwaka bire numurekerera kandi nyo nicyo kintambire nicyo kintungire nahendera ndi impuriwe Francis retired secondary school teacher